stari Rimljani su verovali da se žarenjem koprivom ublažava reumatoidni bol u zglobovima i kostima. Upravo iz tog razloga kopriva se našla u ovom Bioteo Os M melemu za masažu, pored nekih drugih biljaka kao što je gavez, kao što je ren, kao što je ljuta paprika, kao što je đumbir, koje zapravo pomažu da lakše podnesemo bol koji izaziva artritis, koji izaziva reumatizam, bol koji prati išijas, koje nam pomažu da mnogo lakše podnesemo bolove od sportskih povreda, uganuća i stegnuća mišića itd. Ovaj melem je jako koristan za sve ljude koji pate od ovih bolesti koje sam pobrojao. Mogu da ga koriste i oni koji pate od osteoporoze ili koksartroze, ali jako je interesantan i jako je dobar protiv sportskih povreda i preporučuje se svima koji se izlažu intenzivnom fizičkom naporu, jer se telo, odnosno mišići, zglobovi, kosti mnogo lakše oporavljaju kada koristite ovaj melem. On u svom sastavu, pored biljaka koje sam nabrojao, sadrži još i rastavić i rusomaču, ali sadrži esencijalna ulja, i to nanu, žalfiju, eukaliptusa. To su sve ulja koja deluju jako opuštajuće, ali i deluju protiv bolova i preporučuju se dakle svima koji pate od bilo koje vrste bolova u koštano-zglobnom sistemu. Ono što je interesantno, ovaj melem upravo zbog velikog sadržaja ovih biljaka i esencijalnih ulja može da se koristi za masažu kod prehlada, sinuzitisa i bronhitisa. Koristi se vrlo jednostavno. Potrebno je da se u tankom sloju 1 do 2 puta dnevno nanese na bolno mesto. Čuva se na sobnoj temperaturi, izuzetno je efikasan i obavezno ga probajte ukoliko imate neki od problema koje sam naveo.